Aha turi ni kuri ABB Bekila Stadium, turi Addis Abeba. Iyi ni Rayon Sport TV. Nge nitwa Wasiri. Uyu munsi ikipe ya Rayon Sport Women Football Club iri mu mikino ya Sekafa ariko izanatanga qualification muri CAF Champions League y'abari n'abategarugori. Uyu munsi yabyutse ikorera imyitozo kuri iki kibuga. Iki kibuga nicyo bagomba gukiniraho kuri uyu wa kabiri ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani 2024 n'umukino wa kabiri mu itsinda. Umukino wa mbere batsinzwe n'ikipe iri hano mu gihugu iwabo CBE Women Football Club yabatsinze ibitego 3-2. Hanyuma bari kwitegura umukino bagomba gukina n'ikipe ya Kenya Police Bullets. Iyi ni ikipe yo mu gihugu cya Kenya bagomba kuzakina kuri uyu wa kabiri ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani 2024. Ese ikibuga cya ABB Bekila ni kibuga giteye gite? Ni kibuga cya synthetique. Rayon Sport Women Football Club ikorera imyitozo mu Nzove, nacyo ni kibuga cya synthetique. Ibi birasobanura ko bitandukanye n'umukino wa mbere wabereye rwagati muri Addis. Birasobanura ko bariteguye cyane kuko aho bari kwitoreza harahura neza naho basanzwe bitoreza. Ibi biragaragara ko barishimye, ikibuga bamaze kugifiringa. Niwo mwuko uri muri camp y'ikipe ya Rayon Sport. Mbere yuko mvuga byinshi, mbere yuko mutembereza hano muri Addis tukabanza tukareba ikijya mbere, reka tubanze tuganire n'umutoza asoje imyitozo Rwaka Claude. Ese ikipe yawe yiteguye ite? Ese ni icyo uri kubona mu ikipe yawe? Ese hari ikizere ku mukino w'ejo? Uyu ni umutoza Rwaka Claude, reka tuganire abanza tubwire umwuka uri mu ikipe ndetse abakinnyi afite abadafite. Ese abakinnyi match ya mbere bose baraza kuba bahari? Reka tuganire nabo abanza tubwire ikijya mbere kuri uyu mukino yitegura ku munsi w'ejo. Dusoje imyitozo ya nyuma n'ibyo koko dufite umukino ejo tuzakina na Kenya Police. By'umwihariko umukino wa mbere twarawutakaje. Ni ukuvuga yuko umukino dufite ejo nta kosa tugomba gukora. Ni umukino twiteguye neza, tugomba gushyiramo imbaraga zose. Abakinnyi bameze neza kandi barizeye yuko umukino tutawutsinze byadushyira muri risk cyane. Tugomba gukora ibishoboka byose umukino w'ejo wa Kenya Police tukawutsinda. Hanyuma niki cyabuze kuri match ya mbere? Ubikomojeho ko mwatakaje. Ese icyabuze kuri match ya mbere urakibona ngo abakinnyi bawe bitegura match ya kabiri? Nibyo navuga yuko ekipe ya Rayon Sport ni ekipe nshyashya, ni umwaka wayo wa kabiri ishinzwe igahita ikina n'imikino. Byo icya mbere ni by'agaciro cyane kuba ikipe imaze imyaka 2 ishinzwe igahita yitabira n'imikino ya Champions League. Navuga yuko habayeho nk'ikintu cy'igihunga cyangwa bamwe kutamenyera. Twatangiye twinjiye mu mukino dutinze kuko urebye iyi bitego 2 bya bakidutsinze ku munota wa mbere, ikindi bagitutsinda nanone ku munota wa 47 nanone w'igice cya kabiri. Ako kanya navuga yuko nabyita yuko yari ukutamenyera cyangwa kutaba sharp, nicyo kintu cyabuzemo kugira ngo tubashe kuba twabona intsinzi. Bande ufite bande udafite, ubwo ndavuga ku bijyanye na team news, ni bande bameze neza batameze neza? Ni bande kugeza ubu ngubu ikipe yose imeze neza, bose bari muri forme, bose bari muri mode, bose biteguye gutanga 100%. Hanyuma se abari i Kigali, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri rusange y'abagabo ndetse n'iy'abadamu uko zose n'umuryango wa Rayon Sport, utumwa cyo bagenera? Navuga yuko abakobwa bari tayari kwitanga ibishoboka byose, bagume badushyigikire rwose. Natwe turifuza yuko twagira kure hashoboka, tukaba twazana n'igikombe. Nta kibazo na kimwe bafite, murabyumvishe neza cyane. Ikipe ya Rayon Sport Women Football Club ifite umukinnyi yakuye muri Kenya yitwa Kalambu Monique. Uyu ni umuzamu, numwe mu baremereye cyane mu gihugu cya Kenya, ni numwe mu bari kugira uruhare rukomeye cyane kugira ngo ikipe ya Rayon Sport Women Football Club imenye byinshi ku muco w'abanyakenya. Uyu ni umuzamu wakinnye imikino kenshi cyane, ni umuzamu wa experience, ni umuzamu utari muto mu myaka ariko utari na mukuru cyane bimubuza kuba yakina umupira w'amaguru. Uyu ni umuzamu uri gukora akazi gakomeye cyane afasha abatoza kugira ngo asobanurire abatoza ninde Kenya Police yahishe, ese ninde utakinye, kuko nko ku mugoroba niwe muntu bashije gusobanura abatoza b'ikipe ya Rayon Sport ko hari abakinnyi ikipe ya Kenya Police yashyize ku ruhande mu rwego rwo kugira ngo baruhuke bihagije bitegura umukino w'ikipe ya Rayon Sport. Kubera iki umutoza wabo yakoze ibi bintu? Ni umutoza watekerezaga ko ikipe ya Yei Joint Star ari ikipe yoroheje ku buryo umukinnyi wari we wese yashyira mu kibuga bishobora kuba byamworohera. Yisamye yasandaye atangira kubashyiramo kuva ku munota wa 65 kuzamuka, ariko biza kurangira umukino bawunganyije. Ibi byose uyu mukinnyi witwa Kalambu Monique ni uri gufasha abatoza kuba bamenya ese niki kirimo kirajya mbere. Reka tuganire na
imbere ya kamera avuga amagambo make cyane, reka tuganire nawe ndebe ko hari ayo namukuramo, abanzi nanjye nganiriza abwire n'abaturarwanda bose ese ikipe iteyite muri rusange. Okay, I'll say Kenya Police Bullet, they play power play, so we have to focus. Yeah, they are physical, yeah, and they are our champions in Kenya Women's Premier League. No, they have local players. According to the training session which is finished right now, how is the team? Do you see we prepare enough to win that game? Of course, yes. Coaches have done their best. The team is fully focused for tomorrow's match. And what is your motivation message to the Lions Sports supporters who are in Kigali right now? We will do our best. Tomorrow it's a win. Yeah, we promise that. Uhagarariye delegation yose iri hano muri Addis yitwa Namenye Patrick, umunyamabanga w'umuryango wa Rayon Sport. Ese iyi ni match abona te mu mboni ze, ese ubuzima buhagaze bute hano muri Addis Ababa? How is life? Ubuzima bumeze bute? Ese nta kirere kigeze kibatonda nta reka izo nta zose tuzimubaze niba zaba zihari, abanza tubwire ese what's going on, niki kirimo kirajyambera hano muri Addis. Nanjye nzagira umwanya nka nyuma yo kuwa kabiri batembereze mbereke Addis hoteli turimo turabamo, ariko mbere yuko nkora ibyo byose reka manze ngane n'umunyamabanga w'umuryango wa Rayon Sport, abanza tubwire niki kirimo kirajyambera. Urakoze cyane Wasiri, nibyo koko dusoje imyitozo ya nyuma itegura umukino wa kabiri. Tuzakina ku munsi w'ejo n'ikipe ya Kenya Police Bullets. Ni umukino wacu wa kabiri mu itsinda. Umukino wa mbere ntabwo wagenze neza, twaratsinzwe ariko dutsindwa n'ikipe ikomeye. Niyo kipe ikomeye mu irushanwa, inahabwa amahirwe yo kuba yakwegukana igikombe. Twaragerageje, abana b'abakobwa barahatana, dutsindwa 3-2. Ariko match ejo ya kabiri dufite ikizere gikomeye cyane kubera ko ekipe tuzakina yanganyije n'ikipe idahabwa amahirwe mu itsinda ya Yei Joint Stars yo muri Sudan y'Epfo. Ni umukino rero twiteguye neza, abana b'abakobwa twaganiriye, morale iri hejuru, abatoza nabo ikizere baragifite, twiteguye neza bitandukanye na match ya mbere tutabonye umwanya uhagije wo kwitegura. Dufite ikizere rero gikomeye cyane ko umukino wa kabiri tuwutsinda, cyane ko ari n'umukino wo gupfa no gukira kubera ko turamutse tuwutsinzwe twaba dusezerewe mu itsinda, kandi turi mu makipe ahabwa amahirwe. Rero n'umukino twafashe nk'umukino wa nyuma mu itsinda ku buryo dufite ikizere gikomeye cyo kuza kuwutsinda. Hanyuma nibwo bwa mbere twaganira kuvaho iyi delegation yose mwahagurukanye mu Rwanda igeze hano. Ubuzima buhagaze bute hano muri Ethiopia? Baramenyereye, nta kigeze kigorana muri rusange? Ya nta kigeze kigorana kubera ko Sekafa nge nakomeje kubibwira abantu kuri inshuro nawo nyarateguye ibintu neza, batwakiriye neza, turi muri hoteli nziza, gahunda uko twazipanze zirubahirizwa. Ikindi kinakomeye cyane buryo kinagorana mu mpira ni ikirere, ariko urabona ko ikirere cyo muri Ethiopia no mu Rwanda dusa naho duhuje ikirere ku buryo kugeza kuri uyu munota nge ndabona nta kibazo cyatugoye gihari. Ibintu byose biri ku murongo, abana nta kigeze kibagora, bamenyereye vuba cyane ku buryo nibwira ko imikino isigaye tuzitwara neza. Yego, muri imvura idasanzwe nuko dusoje iyi report yacu. No ku munsi w'ejo biteganyijwe ko aha muri Addis ashobora kuzaba hari akabeho n'akavura nk'aka ngaka mubona mpagazemo aka kanya bw'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport yari irangiye. Ese bizatworohera gukina umukino? Yego, kuko ni Kigali imvura iragwa, ariko igitunguranye nuko wenda mu kwezi kwa 8 Kigali ho udashobora kuyibona cyane, itangira kugwa mu kwezi kwa 9 kuzamuka, ariko imvura si ikintu gishya ku banyakigali kuko ntibatuye mu butayu, imvura basanzwe bayibona. Byose biri Addis bimeze neza, ubuzima buhagaze neza, hoteli bari kubamo nayo imeze neza, usibye agasenda kabaguye mu minsi ya mbere, ariko ubu kubufatanye na team iri medical y'ikipe ya Rayon Sport barimo baragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza cyane. Ndi Wasiri wanyu, mukomeze mubane na Rayon Sport TV. Reka dusubire turi kwinjira none kuri match nyirizina izaba kuri uyu wa kabiri ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 2024, ubwo bizaba ari saa 8 za Addis, hanyuma bikaba ari ku isaha y'isa 7 ya Kigali. Reka sabe mugenzi wanjye nyibutse basezera bate mu mahalka. My friend, how do we say goodbye?
Jinawalu. Ciao. Ciao. Once again. Ciao. Ciao. Welcome Gise. Welcome Gise. Ciao. Mugire ibihe byiza cyane mukomeze mubane natwe n'izindi updates zose tuzazibahere.